Anahlekile nami uyadla? Yo, mngani nami ngiyazama nkosi yami. Oh, sayembonile. Ngiyazama. Oh, Yini inkinga? ngilambile for you. Phela phela. Kuyahlula. Angihlula. Shomkanda bonile. Phela kimi Oh, okay. Nami mngani nami lento yakhona sayicabangisisa shem. Ucabangisa kanjani-ke? Ngicabangisisa oh. Emngani nami Because mina ngifisela ukuthi my girlfriend. My girlfriend. Mani ndokutshala mkhana. Uyabona mina? Yebo. Angeke ngiphile. Through experience ngasikipha mina sisi Yebo mngani. but I still for another day. But ngasikipha mkhana never mind. Ngasikipha girlfriend. Angifuni ngasikipha nje. Uyasengoya. Mbambe ombambe otazakhathi. Mbambe otazakhathi. Hi baby. Berarti uangnya terus tanda sama sama kalau ngomong dari saya minyak tak wena tak dan mereka Shala khona ithemba lami Siloshela nasim sam Rafael. Umbuzo singabe kuhamba njani? Size lesikhathi singabonani. Solo ngagcina kumshala sakhuluma ekucingweni lenkinga yakhe mani kanti ifuna sibonane mina. Ngeke phela ngiyiyekelele le out yami. Siyakhashane naye. Funa ngiyihense. Wherever la inenkinga khona sihlale phansi sikhulume. Uma singambona nje 2 minutes. Sekabambe phela. Hey, Rafael, skim sam, khamba njani? Ayi sho bra wami. Yethe kusengiqhamuka ngala ngaku Central. Ngabe ungaku? Okay ke bra wami. Asesidibane la Palm phela siyokhuluma lenzaba manje. Ekusephela kufuneka finalize manje ukuthi ngabe senda njani. Ay, ngiyavela out time 2 minutes. Sibane sangwane unyama kubomvu wena uyenganyeti Nambuka sibuko ngibona nikhawe ngithi kunjani nganyeti Sibane sangwane noma kumnyama kubomvu uyenganyeti wena uyenganyeti wena Oda sikimu kama jana wena mani mdala umathina sekapa jana mfethu eksepela kulenza bani mshana wa kapa jana yathi indaba leyo ngiphathisa ngento bakho ngisho ngicabanga singawathi ngoba manje ucabanga sende njani bathi kuseni nje obangakutshela yakho le ntwana le ayisiyami skin ntwana phela sijobe 2 months abantu thina na 3 months no skin yabona thina ema-cherry lethu vele kwenteke nje lokubala vele asikhona akusiyo into le capable kini skin nami ngibathe ngiyabuka nje ayikuseni ngathi bona yami skin le ntwana ekusewona mkhohlwa ngajoni manje ekusejoni wami phacada esimfana lo yibhrendi usho njena skin ubhrendi lo mthana ayizosangibambelele ngibambelele lapha mina nje lapha ngitshela skin ngathi abona la nje skin lapha ngento akayi-out le because akunangozi solithayimba wena lapha ngafayela lomncane sengirafirafi ngiyakutshela ayikhuleka manje skin but nje skin sawubonana manje phathi nje ukuphathe kahle manje sama sekuthole emzini kawuthekhala kanjani nama sengichubeke nendlela manje alright skin sami Mngani nami uyabekhala. Ukumfana. no uthi uyayita ayithembi ngilombona somewhere ubona isikhathi la khona now Okay, ngiyobonitshela ngayo. ngathi bhasi sakhe lo mfana lona singizwe ngathi bhasi sakhe ngathi ngisikipha sakhe umfana kusonga ivaphi ngani I can touch him uyangichanga Phela oluyintele wena lena. okay then ngiyamchanda but bengekho nibangihana at this stage I'm very happy ukuthi nabantu Nami ngikhathele nemncane manje. Kaya nabashiya this time is fun and professional Yabona ngikho lokudwa kanjena nyalo shise ngomsana. Oh, that my face financial my country ngikho kanjena oh. so uyayida awumati kala pasta kondiswana ngafika lapho uzumelene siyobonana khona
Awusengimane ngabike ekhaya inhliziyo yami ikhona ihlala khona ngoba imizwa yami nothando yophelela kuwe awusengame ngafika lapho uzumelene siyobonana khona awusengimane ngabike ekhaya inhliziyo yami ikhona ihlala khona ngoba imizwa yami nothando yophelela kuwe Loya nolafita lini loya nawe umuntu wami ngedwa Kothando lakhe kimi nasekhaya mina sengaze ngamveza Uthi mina umyeni wakhe imina ngimela feza amaphupha akhe Uyazi imizwa yami nothando kophelela kuwe Mina Ngingasaba wena. Nasengihamba kanjani lapho kwami. Fake nemkhona mina. Right, phela mina lamunye ngikuthanda. She's my friend. My cat. My hand is my cat. Answer my friend. Ungambuka kakhulu share. Angeke Ngambuka because Alinazipho phela wathi nangisho lemidingo nekuqala manje ngathi ngiyabusha Nkosi Alright, no problem. Okay, sharp tong thola lana nje Ay but if it's very expensive, I really something that is very, very expensive. Because very expensive. Like very expensive. Yes. That's very expensive. akusinto leyinkinga Imali? Are you sure? Okay, let me come this side. Cheap. I need this one. Okay, yes. 279. 280. I need this one. Please take it to my back. I need this one. Nkosi Hi. ngisifuna vele ngitshelelekile nje understand Oh, no problem. Anything for you? Okay no ngitsike ngilashera ngasonga like na ungafika Ngiphathele na Never watch on. Thank you so much. Ngibona ngitshela le indaba yazidla isibishini ngathi Yes, ngiyakhumbula. And wathi nawe sizaleta bafika ngeposi angathi ukuthi iziboma makathola ngale nto uthini sen mara like ngisho ngicabangisisa indaba yakho la sen and like bengibona lokuthi okay like zama kuthina sen so like I think it's right futhi siyamatcha ne sen ngicabanga black and white couple like I think mhlambe ngathatha over since izivangishile sen John, my phone. Never mind. No, I guess bang phone ringing is about like ibhasi yami stuff, not like something serious. Understand? Sure. Yeah, sure, relax. It's okay. Yeah. So, mo to bona Yeah. Ay, nakasali siya phone. Never mind. Mashina lo. Yeah, inkinga ngidansa bafuna ukuthi ibhasi siyaphuma because iphuma ngo masibanga bathi ngidawubeka iphuma sinking. Because like mina ukuthi manje ngibonana nawe, you understand? True. Yeah.
So manje umuntu utokubona kanjani stuff kude la ungathi utafuna imali khona. But ngifuna scholarship up UK, maybe ngahamba nini. Sometime maybe. Basitofonelana. So ungathi uhamba ne? Ish. Maybe. But nje athi khona utangifonela nge-video call. Uluke masixoxe. Yeah, Zipho. Kanti but mntakufonela tot kube angiphendula. No. Mashela. Ngifuna ngiyima. So ngeke ngishiye wena la ngijala amabhasi. So ngigibele ikhumbi babe ngifika. Okay. Sekumangele ukuthi hawu phone yaringa angiyibambi. Singeke ngize wena ile ungithembe. Bathi ngiyakuthemba Jona. Hawu ngithemba kakhulu wena. Okay, no ngiyabonga. Bathi maybe so sibafuna ranking kube banambele njayile ngijabe ngisayindlini. Sendawudla along the way. Thank you so much. Okay, no. Ngiyabonga. Nawuhambe kahle. Okay. Alright. No, Linda ngicall yakho mangifike. Then. Okay. Have a great day. Thank you nawe. Sama-sama. Guys, wishing for nga put a pretty phone. Ngifake vibration ila pocketeni. I mean ngifake vibration ila pocketeni so bengingabona. Okay. Zipho ngakhathi ba Zipho. Drop pen. Ngizama kumfonela. Oh. Khuluma nabantu. Khuluma nabantu. Ciao. Awusethi. Siyaqoqoda nje. Angikwathi phela ngiyela nje Zipho kanjalo nje. Shana manje ngicwele ngayo yona manje. Ngishala kokugcina. Ngifike plug traffic. Zipho sama-sama. Marami bisunong kwate. Berarti sama-sama kumatin siya. Ati mani, okay, dia agak lupa nang sekali pas. Listen. Okay, pero nang mau balik ka pila because mabag na issue so lang asa besa please sama-sama. Yes, pe. Sama-sama yini kudang pon uthimile khona lokonakele lana. Okay, konakele kuphi ke? Bebe awukami uthi mina ngibabe umuntu mara thina nawe singenamntana. Yes, uprek Angel so mina ngenaphi Angel ukuthi uprek isithanda sami. Ezibhebe ukukhona masakho umntana. Sana sami Angel umfuna bheki so angenda noma ngabe yini kuzangwina sana sami. So nyalo nje uyajabula makasibona sicabanga so. Amaranya kokeng. Obu pena nyalo. Nomor sana nyak. Marawa unike that time so. Ene mina ngisibona lesono sama nokuthi.
Sana sama kala sa kachan sang angel okay nya understand lagi. Kala na manje sa kachan sang angel for anything. Uyabona ukuthi yini le mfisitobalisa umfumo awulaleli qala ngikhuluma nawe ujimweni ayiwuhlukene naye nyalo phinzi nakula bafana Sipo. Ay sana sami nendo kama ni process ka ke okay ngono ya tel tuba manu kulme now. Kan kama ni stibane sama skulu misam samnya pel. Romani ni sana sama sura itumche. Fisine kuma na ngale. Nakaya ko. Yes. Ngapo ngane? Ako kasi ito niya school pa. Sina ingeso ya kanda wanda hana pa. Ngomcha su para siwa. Don't start. Sige, Terry. Oh. Di ba sitapunan ka? Nakakali makikibataw ka na makikibataw. Mwana na bosi. Kwanza matiki mashina ngitsenga. Ngiyatsanza leli. Ngiyacela ngi-stress elizaba lo mncane. Ngizama amatola ngcenyana ngale ngiwe. Manje yahlangana yini? Yahlangana. Athi nje hayi. Tolo. Ah.